ebusia ha attention TV so mo kwa ba e de e ba so atwene ye de a na wa subscribe e de mama na chese won subscribe ya follow like comment and also share kopie mu e wo Facebook and so attention Tvgh we follow mama na wa like na wa comment na wa so a share e de amame ebusia for enche ye bia anasem bi e beto abonten e de fa Obinim I prophet Obinim so reverend Obinim dodo na asema na wo ka se Obinim akoyo bia se ba ne prophecy so ya de papa ye enkosi setama na wo maloto numbers when the share kra e de born mo na wo wie no wo kirema Obinim e de se beto abonten se onu de e se no timi kwada ne wo sunsun fam na che sa dance e be na ye no krese Obinim etimi da ne wo na ne asema be ka yensa ene se prophet Obinim na sorry no o ma shate ne da na che se penifo anasa police for wo ga na memu ha sei no akoto asolim na we anansem chirofe be wo ga na memu ha sei enso aye discussion na say watna say abobo nsam yi ho video bi so abepie ato abonten ye kirem say e kam yakoye say prophet Obinim ye nyankomade e wo na asoro te so owo ni na oyifri ni pam ni mo so o ma mini o na kire to ye deliverance ne neyin say kwa ani behu na sentreni bi wo hokra na obeda kra je hokra wonda so entiase be mu ni na ana sentrofo bi atna so ya wo bobo ho a kire say e dey say prophet Obinim the way amani de ono a ana de aba na homene so yenko ne yenko tie bra ensamsofo yi esi nkonya won so wo bobo Obinim asowe edie ho ene asowe ayatomo ene sentreni bi a e be kam yakoye say ye nyankomade a wo ye ni na e wo na asowe dem ho yenko na yenkutie won embrace na mumere Christian Youth Association esi Bishop Obinim video bi omo saka no papa we aban mi enkoto na so le mu sesi a enti o my phone o matan time be na yetimu sa no Bishop Daniel Obinim afa nyansa kwan so e conscientize na so ma o fa nyansa kwan so catch na so ma ne se wo ya abaya na free 18 to 25 years a aya na wo yem nkosua no e doso enti ubetime yi bi aton but when man can direct when man can direct what the one ya ana nansi akura na madam for doctor bi be ka kire me say sa wo peba hade wo sika kura wo peba kura ubetime nya ba ne bi na enkwala no manya 18 to 25 years no omukura de ubetimi ese ometima aton mu yem nkosua ne bi kura na efufura saba uton ya ubonse na bibiri asaba wonima abaya bia wakoye bi wona sore ya ese wasuma yima akuma yensa 150 million ba ko 50 million woyima akuma yensa no yiwie ye no wasa anyima wo na ene wanwa ese ohwekwan Bishop Obinim efa so kache na sore ma ne se ombetimi akura danfo doctor no akoyi omuyem kosua ne bi akoton na obi enti video ni ye no obi enya abotre enti ni ye asem a Bishop Obinim ka ontimi fo obi adwene ni agrokro we mu o ka che na sore ma no indirectly say wo 18 to 25 years and trauma come na obetime nya dwetire buy so obetime akọ madam for doctor no na sa hospital no akoyi yem nkoso ni bi akoton ba ko 50 million but one can direct onim say o can direct Ghana fo bedwa to sheda fa kwan bi so ni anasesem bi pepa to mu entie no nana wo sika awo e ba kra be den nya ubenya eba doctor bi oba kumasi asole doctor oba kumasi asole o se papa ya announcement ma me na young girls na ebi wo teen age any 20 plus no omu nkosua do so sa girls no omu nkosua no sa teen age fo na 20 plus fo no omu nkosua do so woni be ma da ya no wo ya anyem nkosua ni bum eti ko bomra hospital ni yenyi bi ni yenton ma wo mo say nipa no yeyi ne neck acha 2 weeks 1 month bo se nkosua na sa ato na pai bebre to mo meyi bi ni omonton 30 million 50 million na se me da ya announcement and I'm a friend resident pastor hwe Kumasi branch o manage hospital my friend administrator and I'm a friend resident pastor na hwe Kumasi branch say wo no wo ye sofo kobi crash but wo sa manage hospital wo sa ye doctor enti no obi abeka bibi se enti brief mu kaka no so papa nya bibia
hospital kese bebre wo Ghana akro moye nye bibia emfa problem bia ma akra no awurade obi a mese maanya announcement no maanye mini kwan krofo fa so tie mani ba mo se na so le ma no be 60 duru ho ebi aya di 50 million wala kwen container political bosu me so ye wasa ko ho se bra mo se nyi bio la be de enche ne manyem edoso wo wi ase foforo na aba no lady ba ku bi ono de wayi be 3 times kranya be 150 million awade bobra timete na me friend no wa solid down na me fa na se ne matches papa yampa eno na me de bie me wine shop yi idi bia container bie wine na me se ne watimi asanye mawo no se papa masanye mawo wasanye mo sari awo wawo orko no start last year wasanye mawo e ma na me ne kasa no kura that time me ne kasa kura wasanye because nkosua ne do so ye wade bu on ma ehu ene beto so se ukoya eyehu but doctor so be kiro se enye den enyehu ensem wa meti wo counseling no ensem PTV ensem na wutie enti wa fokwan bi so e kire o mo se na danfo bi hospital kwa obefa so benye dwetire no 18 to 25 years kwa nkosua ne ba bebre enti no ubetime yibi aton still ubetime awo ge bi okona sore ka che se papa makoyi miensa o enso masanyem eno bi na me de bie me one shop yi enti agibu wo ha wo fi se ehu betenyi doctor beto se enyi hu enya de bia to ya buy 18 to 25 years a ubetime akoton ami ayo operation now wo yemu ayi no nkosua bi wakoton bi Obinim no. Anti-Christian Youth Association. As ya ban koto na sore ni mu sesi a we wonya sofo. Leda ya intend na your destination travel and tour for hana me fo mu wura mu sem na mo me sa wo video bi a me bo be chidi pansem. Wo da me kwaba mami nti o leda. Elizatu. Se popini mo. Kunu wanu mase papa. Osofo hwe nimpa gu na ase. Ebi fa kafi akra ogunu wani ma sese wo che okwa be fa so benya dwetira ogunu wani ma se kwa be fa so benya dwetira wo so ogunu wani ma se kra ogunu wani ma se kra wei eye sofo ena nimpa fa ka aba betina wo nase ebeti nkwaje nsem hwekwan ya wo kire wo asori ma o kire mo kwa be fa so benya dwetira ni friend ni change ni meba wo de mami wi meba se asofo na to de bi nso ankofo mo pressure Ewusiafo ensamchofo a wosim konwa e de afa Reverend Obinim aso ya yatomo ene bra CCTV camera e capture Reverend Obinim bra wo yanyankoma de e wa so de mbo mo bobo hu no eno ho nsem anene ye de abesomo e wa Attention TV so America o Second University Foundation akoya foundation odi ni ho si wo se woni oni bi agyanka mo bro we husia o obi a o hwe o mani nti friend was 054 8302985. They be a cast donations and never too late. Attention TV as to any midase macro.